Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Terima kasih pada bunda-bunda sadonya, bapak-bapak sadonya yang ikuti tadarus kita malam ini. Ini dari grup Mande Minang Mancanegara atau GOM. Barangkali kita langsung saja kepada memulainya, yaitu kita serahkan kepada moderator, yaitu Bunda Mande Tati. Silakan Mande Tati. Terima kasih Mande Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warahmatullahi wabarakatuh. Pada mereka yang mengikuti acara tadarusan ini online yang diadakan oleh Radio Gebu Minang bekerjasama dengan Mande Minang Mancanegara, kita akan memulai acara kita dengan terlebih dahulu membaca doa. Kita baca sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita memohon kepada Allah agar acara ini berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, marilah kita membaca sama-sama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Serta kita mintakan juga, kita kirimkan juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita semua mendapat syafaatnya kelak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi gfirli Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara tadarusan malam ini untuk membaca yaitu surat juz 11 yang dimulai dengan surat Yunus ayat 38 kalau saya nggak salah ya. Ayat 54. Ayat 54. Oh, sorry ya. Ayat 54. Untuk itu kami persilahkan Bunda Yurna untuk memulai membaca tadarusannya, insyaallah. Silakan Mande Yurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anta likulli nafsin salamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamatalam ma'aul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Wakudiyanya nggak panjang ya, nggak ada mat. Wakudiya bainahum. Waqudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa
wa yumitu wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa birahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haramau wa halala. Qul Allahu azina lakum am ala Allahi taftarun. Wa ma zannul ladzina yaftaruna ala Allahil kazib yaumal qiyamah. Inna Allaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum Kunna alamat. Ya, illa kunna alaikum syuhudan iz tufiduna fi wa ma ya'zubu ar-rabbika mim misqali zarratin fil ar misqali zarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min zalika wala akbar wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mande Yona. Masya Allah, bacaannya sudah bagus. Cuman kalau Ambo boleh bicarakannya, itu matnya kadang-kadang karena pembacaannya lambat, jadi matnya kadang-kadang terlalu lama ya. Tapi pembacaannya sudah bagus. Cuman yang harus diperhatikan kalau menurut Ambo, lagunya enak, tapi matnya kadang-kadang terpanjangkan. Tapi sebelihnya udah luar biasa. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Makasih. Oke, terima kasih. Ya. Yo, terima kasih banyak. Silakan yang selanjutnya Ambo punya. Oh ya, sebelum dilanjutkan akan Ambo beritahukan bahwa setiap orang pada
ronde pertama akan membaca 1 halaman Quran. Setelah semua orang nanti mendapat bagiannya, kalau ada waktu kita kembali lagi sekian selanjutnya sehingga nanti pada saatnya waktunya yang sudah ditentukan oleh Uda Asbi. Oke, terima kasih. Sekian keterangan dari Ambo. Mari silahkan Bundo Neti selanjutnya. Bundo Neti, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'an huwas sami'ul alim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Huwallazi ja'ala lakumul laila lataskunu fihi wan litaskunu, bukan latas, litaskunu. Litaskunu. Hah? Litaskunu bukan latas, ya. Litaskunu ya. La huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Qalu ittakhadallahu waladan subhanah huwal ghani. Subhanah. Sorry. Qalu bukan waladahu. Subhanah. Ya maaf, lupa ya. Sorry. Qalu ittakhadallahu waladan subhanah huwal ghaniyul lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. In indakum min sultanim bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adzab. Thumma
نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Subhanallah, mumtaz. Luar biasa. Rancaknya luar biasa. Bagus sekali. Ya, selanjutnya mari kita teruskan kepada yang berikutnya. Menurut Lais Ambo adalah Mandeben. Silakan Mandeben. Oke, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba'anu إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون وإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا تفلح الساحرون Wala yuf bukan tuf. ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين
وقال فرعون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. Sebetulnya udah selesai ya satu halaman, Mande? Mande? Ya, oke. Satu halaman sudah ya. Kita agak Nanti kita balik lagi. Oke. Masya Allah suaranya ya, kita baru tahu juga tadi ya, dikejutkan oleh suara emasnya Mande Ben waktu apa namanya. Jadi kita baru tahu nih ya, walaupun kita sudah lama dengan jangan banyak komentar, kita langsung aja mengajinya lebih banyak deh. Oke. Silakan udah daripada berkata-kata. Oke, Masya Allah. Udah Asli, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Maaf Bu Asmi, sayubtilu nggak panjang, lamnya nggak ada mat. Sayubtiluhu. Tadi dibaca sayubtiluhu. No, sayubtiluhu. Punya panjang. Panjang, ada tanda panjang di situ. Ada tanda panjang di situ. Ada mat, di lam. Di hu. Di hu. Di lam. Oke, go ahead. Tadi dengarnya sayup tiluhu. Oke, anyway, I'm sorry, go ahead. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة
وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana saya dulu atau yang lain dulu, Mande Ben? Silakan Mande Tati. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'awatukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وأدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين Itu ya ada alif setelahnya, itu matnya dipanjangkan. مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية
يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. Ya Raul ya. Siapa yang Berikutnya Manda Nur Iman. Sesudah itu Manda Idar Perancis ya. silakan. Ande, ayat berapa sekarang? Saya baru bisa masuk. Surat Yunus ayat 107. 98 Budo. 98. Ya, 98. Ayat 98 baru di sini. ya. Tolaula. Oh ya, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Illa qauma Yunus. Lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Qul inzuru maza fis samawati wal ardh wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Fahal yantaziruna illa misla ayyamil lazina khalau min qablihim. Qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Summa nunajji rusulana wallazina amanu kazalik. Haqqan alaina nunjil mu'minin. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budul lazina ta'budun. Fala a'budul lazina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Yatawaffakum. Fa-nya panjang. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Sadaqallahul azim.
Ya, sepertinya kita ulang dari ke atas lagi. Ada lagi yang masuk ya? Ada lagi yang masuk barusan? Enggak. Tunggu. Saya baru masuk. Siapa lagi? Enggak ada, langsung ke atas lagi. Ke yang tadi. Oh. Yurna. Oke. Silakan. Ada Rina aja yang Rina mau dimasukin dulu. Jadi Oh, ada nggak dua ada yang di masuk. absennya di radio ini nggak ada di Zoom. Ada? Kita Barusan masuk ya? Silakan. Mulai oke, lagi aja dari Rina pemula. aja. Oke, ya Mbak baru masuk. Rina Ya. nomornya. Mandi Rina silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suratnya surat Hud sekarang ya? Udah surat Bukan berapa Yunus, aja, Bu? masih Yunus 108 mulainya. 107. 107 ya. Dan boleh baca satu halaman, silahkan. Tunggu, Bu, sebentar. Oke. Surat Hud ya, Bu. Atau Surat next, Yunus masih. next saja Rina simak dulu. Oh, oke. Yang Rina selanjutnya simak yang dulu, Bu. Yang next saja dulu. ya, yang next siapa yang mau? Mande Ben lagi? Silakan Yurna nomor 1 kembali dari awal. Yurna, oke. Saya Yurna dari awal. baru datang. Ya. Kalau boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyamsasqallahu bidurrin fala kasifalahu illahu wa yurid kabi khairin falara. Sebentar harus Mandi tenung Yurna ya. dikit. Iya. Dikit aja. Nun tanwin disambut dengan fa itu istilah kita dengung ya. Jadi dari atas Ya, tadi ya. juga ada Ya. wa iyamsaskallahu bidurrin fala. Ulang aja ya. Oke. Ya. Wa iyamsasqallahu bidurrin Nah, itu maksudnya. Itu yang Bidurrin. Bibir kita ini nggak bertaut betul, bukan gitu. Bidurrin. fala kashifalahu illahu wa yurid kabi khairin Sama yang tadi. bi khairin Bi khairim kan? Tapi Iya, tapi dengan kan ikhfa kan ini kan? Iya. Itu harus tenung. Jadi gini, Ya, dipanjangkan. Jadi nggak cepat disambut dengan mim. Adi. Jadi bi khairin fala rad. Bi khairin fala gitu. bi khairin Ya. fala radda li fadlih yusi li fadlih. Kalau bisa Yurna buat itu ditahan nggak falab lih Li fadlih gitu ya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum famanih tada fa innama yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha
wa ma ana alaikum biwakil wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nazirun wa bashir wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yamuti'kum Yumatikum kan ya, yumatikum. ilaihi yumati'kum mataan hasanan ila ajalim musammau wa yu'ti kullazi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min ala hina yastaghshuna siyabahum yang lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimum bizati sudur. Sadaqallahul azim. Berarti kita Silakan, suruh kita Mbak Rina berarti. Ya, oke, silakan Mbak Rina. Rina lagi, Bu. Ya, Ya, silakan. sekarang udah bisa mengikuti surat Hud ayat 6. Oke, siap, Bu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi Maaf Mbak, daripada jauh. Maaf ya daripada jauh-jauh terulang nanti ya. Oke. Da dengan ba itu di atasnya tuh ada tanda gitu ya. Gitu. Jadi panjang itu 4 alif bisa, 3 alif. Oke. Nun dengan da juga ya. Min dabbah. Ulang ya, Bu. Ya. Wa ma min dabbatin No. Da-nya itu panjang, lebih panjang dari min yang ini. Dabbah.
panjang. 3 alif boleh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa ada mat. mustawdaha. Mustaqarraha ada mat. Hanya ada mat. 2 ketuk. Oke. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullum fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyablu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Kalau bisa sedikit ya, karena udah bagus gitu. Nun dengan ha itu jangan ditekan ini. In hadza, cepat aja dari nun dan ha itu nggak ada makna. Ulangi, Bu. In hadza, ya. In hadza illa sihrun mubin. Wala in akharna anhumul adaba ila ummatin ma'dudatil la yaqulunna ma yahdisuh ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa khaqa bihim ma kanu bih wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Fala in adzaqnal insana minna rahmatan summa tazaqnaha minhu Naha hanya pakai mat. Summa naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur.
Innahu, dua alif sakmat hunya. Innahu la ya'usu Innahu la ya'usun kafuru. Oke, sedikit lagi ya. La ya'usun itu jangan sun kan, tapi ada disambut kaf itu agak dengung istilah kita ya. La ya'usun kafur. Rohnya itu dimakan. Innahu la ya'usun kafur. Wala in adzaqnahu na'ma ba'da sarra. Maaf daripada udah lanjut nanti jauh diulang ya. Dua bukan soal. Titik. Dua. Wala in adzaqnahu na'ma ba'da sarra. Ba'da ba. Nah, jadi ba bukan soa. Tadi kebacanya soa. Ba'da. Wala in adzaqnahu na'ma ba'da sarra. Ba'da darra amassathu la yaqulanna dhahaba as-sa'a. La yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Sedikit ya. Ini selalu agak innahu itu kan ada tanda dhammahnya itu terbalik. Jadi itu mat artinya. Innahu la farihun fakhur. Innahu la farihun fakhur. Illalladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika. U-nya itu ada waw menjadi mat. Sama dengan ma panjangnya. Ma yuha. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa sa'iqum ma yuha ilaika wa ma
yuha ilaika wa dha'iqum bihi sadruka ayyaqulu laula unzila alaika kanzu unzila alaihi kanzun au jaa ma'ahu malakun innama anta nadhirun wallahu ala kulli syai'in wakil. Sadaqallahul azim. Mbak Neti lagi Bu Tati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa illam yastajibu lakum fa'lamu innama unzila bi'ilmillah. Annama. Wa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi minal
الأحزاب فالنار موعده من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها Putus kali ya? Wayabun. Enggak, ininya kali. Signalnya. Enggak. Bu Neti masih di sana. Lanjut aja. Silakan Bu Tati lanjutkan yang dia baca. Sedikit. Lanjut. Oke, yang mana tadi kita finishkan sampai kafirun. 19 tadi. Udah habis ya? Udah habis? Belum. Tadi 19. Ada ternyangkut. Oke. 19. Ayat 19. Udah sampai tadi ya? Rasanya belum masih sampai wajah. nyangkut tadi. Right. Masih wayabugunaha. Right. Barangkali Bunda Neti itu ininya nyangkut apa? Oke. Mbak Tati, sekarang itu kita beri kesempatan pada Mandeh Imarianis, kemudian Mandeh Faziah Ziah. Mbak Tati, yes. Lanjutkan Ibu ininya yang tadi, yang dari yang sedikit lalu. Ibu Neti la online. Ya kayak yang terlempar Neti tadi ya. Right, ya. Bisa lanjut. Tinggal yang mana? Yang ayat berapa? 19 lanjut. 19 lagi. Oh ya. Halaman baru Bunda. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Shadaqallahul azim. Tadi masih di sana? Halaman 20, ayat 20. Moderator, Bunda Tati masih di sana, Mandi Tati?
sepertinya Suara saya dia mute. tertutup. Ah, Ya. ini. Sekarang boleh yang selanjutnya. Sekarang ini Ayat Ibu Imarianis, kemudian Ibu Fauziah Zia, baru kita kembali nanti kepada di atas. Ya. Kita break sebentar. ada juga yang baru masuk Jihan itu siapa? Murni. Pokoknya Yes. nanti yang ya silakan saya Ibu yang tolong ya. berdua. Ya, oke, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillah wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul azab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun ulaika allazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani masala afala tazakkarun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu ilallah inni akhafu alaikum azaba yaumin alim
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك نبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Sadaqallahul azim. Silakan Ibu Fauzia. Bisa ngasih tips sedikit Mbak Tati? Ibu Silakan. Ya. Ya. Konsistennya segalanya ada yang sedikit ya. Jadi ini kalau ini bagus. Ini lafaz swatnya terlalu agak tipis tadi. Kemudian Ayat berapa Bunda? Enggak, ini yang pokoknya pronunciation Ibu kalau mengatakan swat tadi sa kayak sa, tapi tebalkan swa. Ini tip aja in general. Swa, terima kasih. sui bukan sui, ya. su. Kemudian bal, kalau bat ya, swa pakai titik, bat itu mati, jangan ini. Fad ditahan, bukan fabda. Nggak lepas, right? Fab, di mana-mana lah ketemu gitu. Fab, ditahan. Bukan fabda, bukan ada ininya. Kemudian, ya dihaluskan ya, karena Ibu itu bagus kan, dihaluskan. Misal mengatakan antum gitu ya, antum, bukan antum. Lebih halus. Antum, digantung lidah kita tuh nggak sampai ke langit-langit. Antum. Oke, terima kasih Ibu. Silakan Mbak Tati, yaitu si ini lagi. Ibu Fauzia. Ya. Kemudian ini ya, Jihan siap-siap ya. Jihan itu kan Murni kan? Iya. Ya, oke, silakan. Sudah Bu Fazia. Murni itu, Bu Murni. Oke, lanjut Ya, Bu betul. Fazia. Sudah itu siap-siap Bu Jihan. Ya. Ayat berapa? Ayat 69 ayat 29. Ya. Surat Surat Hud. Ya qaumina. halaman 225. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. In ajriya illa ala Allahi wa ma ana biqaridil lazina amanu. Ananya itu pendek. enggak. Nanya pendek. Illa ala Allahi wa ma ana biqaridil lazina. Ini ananya Ana ada huruf sama- mati, ada sifrunnya. Jadi pendek. Jadi bukan anak. Wama Ana saya itu kan, ana itu kan Ya, saya ada nggak tasrif. pernah dipanjangin. Selalu ana cepat gitu. Ana bitorid. Illa ala Allahi wa ma ana biqaridil lazina amanu. Innahum mulaqu rabbihim Sedikit wa ibu, la ibu ini bagus. Maaf, ibu ini bagus. Jadi kita harus strict sedikit, harus strength dikit ya. Meme-nya tuh didengungkan, ibu. Bukan sepertinya ini biasa. Innahum, bukan innahum. Jadi ada ininya. Sodahnya Ditahan tuh dulu. lebih panjang ya. innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum afala tazakkarun. Bu, sedikit tip. Zal taruh Ya. di lidah kita di antara gigi. Bukan za. 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 Oke, Afala tazakkarun. kurang jelas. Tazak. Kok masih tebal. Tazak. Afala tazakkarun. Bagus ya. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malakun wala aqulu inni malakun wala aqulu lillazina Kena lagi. Ya, kena lagi ya. wala aqulu lillazina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Inni idzal laminaz zalimin. Kena lagi. Ini akan dicepatkan. Itu bisa 3-4 alif. Inni idzal laminaz zalimin. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsar tajidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Misalnya karena nafas ini jadinya ini. Iya. Kunnya itu. Ya. Ya. Ulang dikit. In kunta. Bima. Mana kurang mulai? Mundur sedikit. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Itu. Qala innama
يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء. Stop. Ana juga nggak boleh panjang di situ, Mak. Ana bari. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك Sudah, Bu. Ibu, Satu Ibu, halaman. ya, Ibu. Sudah habis. Ibu, Sudah. ya, Yap. zal, belajar lancar-lancar. Zal itu jangan za. Panjangkan lidah boleh dulu. Za, gitu ya. Tadi itu kena lagi. Oke, sekarang itu sesudah Sekarang Mbak Murni, kemudian Yuli ya. Jadi sesudah Murni Yuli. Oke. Silakan Ibu Jihan, Mbak Murni. Mande Murni. Oke, kalau nggak ada Mande Murni di tempat langsung Mande Yuli. Ada Mande Murni. Siapa? Are you ready? Enggak. Siapa selanjutnya? Kalau Mande Murni udah siap belum? Ambo. Oh. Go ahead. Yo. Siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasna'ul fulk wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in tasfaru minna fa inna nasfaru minkum kama tasfarun man yatihi adabu yukhri fasawfa ta'lamuna man yatihi adabu yukhzihi wa yahillu alaihi adabun. Sebentar di situ sebab fasaufa ta'lamuna mayya. Di situ ada sedikit tekanan ya karena di situ ada apa tanda hamzah mayya. Jadi diberi tekanan sedikit. Silakan fasaufa ta'lamuna mayya تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت
وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق. Dengaran nggak suaranya, Bu? Ya, kedengaran. Silakan, Dengar, Mbak Ahlaka. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa qala rakabu fiha Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wahiyal wa fi ma'zili ya bunayya. Mana saya Anwar? Wahia tajri bihim. Wahia Iya, ini tajri. sinyalnya nggak bagus nih. Oh, so ya, oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahia tajri bihim fi mawjin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi mawrilin ya bunayya rakab ma'ana. Ma'zi ya, mari. Ya Nah, itu bunayya. tunggu ya. Sebetulnya kalau misalnya ya bunaya wa bunaya rakab. Tadi kan di apa dikol-kolahkan, tidak usah kalau langsung dilangsungkan. Karena di situ langsung. Masuk ke mim. Ya. Ya bunayya rakam ma'ana wa la taqum ma'al kafirin. Qala sa'awiya. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahuma al-mawju fakana minal mughraqin. Wa qila ya ardul bal وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلئي. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلئي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا لقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Kamu betul. Silakan yang berikutnya siapa tadi? Yuli dari Singapura. Bu Yuli. Terima Ya, Bu kasih. Yuli. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna minal jahilin.
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء Yursilis, bukan Yursilas. Makasih Bu. Tuma. ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Siapa lagi yang belum? Kita maju ke Azri yang lagi. tadi ya. Kita zoom kepada Bunda Ben lagi. Azri belum. Oke. Mulai dari kita dari awal lagi. Jadi giliran sesudah nih di Bunda Ben, Azbi, Tati, Nur Iman ya. Oke. Terima kasih Mandeh Yuli. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا
Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min adzabin ghalidz. Wa tilka 'ad jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid wa Jabbarin anid. Anid, right? Anid. Right. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi hud wa ila thamud akhahum salihah وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Sadaqallahul azim. Azbi lagi Mbak Tati. Tati, oke. Mande. Asbi. Maaf Mande. Yang ayat 61 itu bukannya solihan itu kita harus berhenti ya. Mohon maaf. 61? Ayat 61. Ya, wa ila ini ya. Solihan. Kamu berhenti di sana. Langsung kola ya. Harus berhenti. Harus berhenti kan Min? Oke. Mana ya? Sini ya. Ya. Solihan itu apakah dia benar di sini ya berhenti menurut? Ada berhenti di situ. Harus berhenti. Ya, baik. Boleh berhenti tapi tidak dilarang. Muda akhahum salihah. Ya, karena menurut artinya juga berhenti ya. Kadang-kadang mim itu dengung ya. Thank you very much. Ya, makasih sama-sama. Siapa tadi itu? Sekarang Asbi. Silakan Ustaz Asbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فآتاني منه رحمة. Udah Asbi, kuntu bukan kunta. Tadi dibaca kunta. In kuntu bukan in kunta. Tengau. Agak In buntu. kuntu. Hah? Agak batuk. Oke. Awak ulangi lagi. Iya. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa ayani minhu rahmatan
Wa'atani. Ini grogi sebenarnya karena perempuan semua ya. Udah. Mir Robbi berhenti. Kola itu lebih afdal berhenti. Ulangi ya. Dari Ya, wa'atani. Wa'atani aja dibilang. Wa'atani aja, wa'atani. فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوخس منهم خيفة قالوا Jasa, right? Jadi kedengaran jasa, is it? إليهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب Sadaqallahul azim. Pak Asdi paling benar membaca tamati. Tunggu Mbak Tati kita berikan kepada ini ya kepada Desi yang belum. Desi Yarni nanti habis itu baru benar Tati. Ya silakan. Silakan Manda Desi. Apa Asbi? Surat apa Bi? Surat Hud ayat halaman 230. Halaman 230 paling atas. Kalau Qur'annya dari Quran Arab. Ayat 72. 72 ayat 72. Ayat 62. 72 ya. 72. 72 ya. Olat ya. Udah besok? Lah, udah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat
Bang Azbi betul yang bacakan tamatinya itu. Ada keluar ini. Qolat. Qolat. Qalat ya wailata alidu wa ana Bila alidunya nggak ada pendek. ada sih. Dunya pendek. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuz. Nah, stop. Nah juga pendek. Anaknya nggak boleh panjang. Anaknya nggak boleh panjang. Wa ana. Maaf ya, karena ini ya. Jadi setiap kata anak, maaf, tip ya. Wailata alidu wa ana Dunya pendek. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li. Ya, pakai mat ya. Wa hadza ba'li syaikhan. Inna hadza la syai'un ajib. Maaf ya, tadi kalau mau berhenti bukan saikon dibaca saiko. Jadi n-nya nggak dibaca. Kecuali kalau mau dilanjutkan baru saikon inna hadza. Jadi Mbak Desi berhenti, kalau berhenti saiko gitu. Silakan lanjutkan aja. Cuman hanya sedikit dibetulkan. Oke. Atajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuh. Min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Alaikum, nggak boleh lama di situ. Jadi harus alaikum. Nah, jadi nggak usah tidak boleh ditunggu dengung apa. Jadi karena itu adalah iya, Iza. Jadi alaikum langsung ya, nggak boleh alaikum gitu, nggak boleh jadi langsung Iza. Silakan Ibu. Maaf ya, karena ini kita kan ngaji bareng ya, belajar bareng. Betul. Innahu hamidum majid. Walamma zahaba an Ibrahim waja'atuhul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ya Ibrahim a'rid an hadza. Bikin Mbak Desi, senang ketemu di sini. A'rid tuh nah, bukan a'rid. Ta'rid, tahan. A'rid A'rid di sini. No. Dia kan a'rid, bukan kalkala. Ditahan. A'rid. Bukan a'rid. A'rid an ada. Udah bagus ngajinya, jadi harus strength. Ba-nya nggak dikalkalakan. Ba ditahan. Ya Ibrahim a'rid an hadza.
innahu qad jaa amru rabbika. Rabbik. Wa innahum atihim azabun ghairu maradud. Itu juga nggak boleh ditahan ya. Atihim ada langsung nggak boleh didengungkan di situ. Karena kalau bertemu ain itu tidak boleh didengungkan. Terus saja lanjut silahkan lama. Walama. Walamma ja'at rusuluna luqasi abihim wa dhaqa bihim وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إلى يهرعون Ya. ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضعفه في ضوي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد ila ruknin tunggu ini ada dunia aja ila ruknin syadid. Nah, itu harus didengungkan dari ila ruknin syadid. ila ruknin syadid. Masih ada satu ayat lagi, Desi. Iya. Satu ayat lagi. Silakan Abu. Udah sadaqallah. Belum dulu ya, tapi belum selesai. Ada kolu ya. Qalu ya Lutu inna rusul rabbika la yusillu ilaika fa asri bi ahlika bi qit'i. Yasilu tadi salah baris yasilu. Dan juga tidak ditasjidkan ya. Iya betul. Kolu. Ulangi Mbak Uni. Kolu. Ulang dari awal. Ya, kolu ya.
Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika la Ada mat. Inna ada mat. Inna. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika la yasilu ilaika fa'asri bi ahlika bi qit'in minal laili Minal lail. Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadum. Ada kalau berhenti. Wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Nomor atak. Innahu musibuha ma asabahum. Inna maw'idahumus subhun alaysa subhu biqarib. Coba ulangi dari inna mau'ida. Inna maw'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Oke. Siapa selanjutnya? Ambo. Oke. Bang Bi, saya? Yes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwatan inda rabbik Ada mim. musawwamatan inda rabbik. Di situ ada jim, tidak ada. Wa ma hiya minaz zulimina biba'id. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa la tanqusul mikyala Ayo kena. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم Ininya lebih panjang ya, 3 mat. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأسوا في الأرض ولا تأسوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Sadaqallahul azim. Siapa lanjutnya tadi? Ibu Barbara? Siapa? Ini ya, Nur Iman. Kemudian habis Nur Iman yang ini berapa? Sekarang masih 10 menit kurang dari jam. Kita lanjut ya, agak 2-3 orang Ya, lagi. silakan. Lanjut. Ya. Nur Iman dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mislu ma asaba qauma nuhin aw qaum asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. Napasnya. Jadi berarti aja di wa inna, ulangnya di wa inna. Wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wa ma anta alaina bi'aziz. Qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah wattakhaztumuhu wara'akum zihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa man huwa kazib wartaqibu inni ma'akum raqib
Falamma jaa amruna najjayna Syu'aiban wallazina amanu ma'ahu birahmah minna wa akhazatil lazina zalamu sayyi'ah. Allazina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Ya, bukan si. Fa asbahu fi diyarihim jasimin. Ya, so. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد صدق الله العظيم. Apalagi sekarang? Sudah kebagian semuanya atau masih ada yang mau melanjutkan? Silakan. Yang di Indonesia mungkin sudah malam, tapi kalau yang masih bersemangat, gimana? Udah Asbi? Kita cukupkan sampai di sini atau kita lanjutkan? Ya, terserah Bundo. Awak ready? Sekali lagi ya. Sekali lagi, silakan. Yang masih sekali-sekali tadi. Kalau sekali lagi itu ada yang dari Perancis, Mbak Idar ya, Mas Mande Idar. Mana Mande Idar? Itu Mande Idar. You know what? Permisi ya Bung Azbi, saya bicara sedikit aja. Kami ini ya rasanya tuh spesial pertemuan kita ini gitu. Mungkin kita adakan juga di grup kita nanti insyaallah. Oke, Mande Idar. Amin. Oh, Bundo Ben, sorry Bundo Ben. Bundo Ben. Yo, kenapa? Yo. Bundo Ben. Sorry. Bundo Ben. Interupsi sebentar, Bundo Ben. Ya. Karena mungkin Prancis waktunya siang kini, Indonesia kan malam. Mungkin kita ada kesempatan untuk Indonesia dulu biar mereka cepat istirahatnya. Kut ide. Setuju. Oke, kalau begitu Rina aja. Ada Uni Fauzia sama Ibu Ima. Ya. Nah, itu yang tinggal. Itu ada gilirannya. Memang ada gilirannya. Mau duluan boleh? Imarianis, kalau tadi gilirannya Imarianis, Fauzia. Tapi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Betul. Ma ya'budu. Ya, ayat sepertinya. Ayatnya mana? Harusnya Yaqub. Iya, harusnya 98. Ya, betul. Saya cari-cari. Yaqudumu qaumahu 98. Salah ya? Ya. 89. Ayat berapa? 98. 98 sekarang, Bunda. 89. No. 98. 98. Baik. Tengah-tengah ya. Oke.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah bi'sarrif dul marfud. Dzalika min amba'il qura. Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati anhum alihatumul lati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik wa ma zaduhum ghayra tasbib. Wa ma zaduhum ghayra tasbib. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun sadid. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun yahmum. Dzalika yaumum. Dzalika bukan yaumu ya. Dzalika yaumum. Ya. Dzalika yaumum majmu'. Dzalika yaumum majmu'un lahun nas wa dzalika yaumum mashhud. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni. Faminhum sakiyyun wa sa'id. Fa'ammal ladzina saku Fa'ammal ladzina syaku fafin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Khalidina fiha ma zamatis samawati wal ardh. Bukan za, right? Mana? Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Wa
ammal su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Maaf ya, ilahnya nggak boleh lama ditahan. Jadi ilah cukup sesentuh sedikit lah. Jadi bukan ilah. Jadi ilah tidak boleh lama-lama. Terus ilahnya asal disentuh dengan ini ya. Ilah ma. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha madamatil samawati Danya panjang. Fiha madamatis samawati wal ardu illa ma itu yang nggak boleh illa. L-nya nggak boleh ditahan terlalu lama. Jadi illa cukup segitu yang saya maksud. Ya, dari awal ardu aja, Bang. Fiha madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Ya, begitu. An ghairu majzuz. Sadaqallahul azim. Siapa berikutnya? Ibu Fauzia ya. Fauzia. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus wa laqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassaka wala tarkanu ilal ladzina nazalamu fatamassakumun nar wa ma lakum bukan lazi. Wala tarkanu ilal ladzi bukan zi. Jadi beda ya zi dengan zi. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum. Lam ada lam nggak di sana? Kalau di saya ada lam, lam kecil. Jadi berarti kita harus fatamassakumun nar. Iya ada lam, ada. Nah, di saya nggak ada. Jangan berhenti, ada lam. La, tidak. Artinya kan, kalau di Arab itu la, tanda stop di jalan la, right? Jadi la itu artinya tidak boleh stop.
Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillah min awliya thumma la yunsurun. Tung sorun bukan yung sorun. La tung sorun. Summa. Wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Wa aqimis salata tarafa tarafiyan nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Dzalika zikra liz-zakirin. Dzalika zikra liz-zakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Falaula kana minal quruni min qablikum ulul baqiyatin yanhaun. U-nya nggak panjang, U-nya nggak dalam. Jadi ulu min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun walau syaa Sudah. Ini apa namanya? Bagian yang lain lagi. Apa namanya? Udah selesai satu lembar. Azim. Siapa selanjutnya yang mau tidur? masih ada di sana. Murni mau baca? Masih, Mende. Oke, silakan. Be ready, quick. Jazakillahu khairan. Wayyaki, come on. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusayyitu bihi fu'ad. Bukan nusayit, manusabbi. Manusabbi itu. Iya. Manusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq. في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم inna amilun.
Wantaziru inna muntazirun. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amr. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Sebentar ya, Bismillah. Tunggu, Murni. Nggak bagus bacanya, cuman A dengan A itu harus dibedakan ya. Jadi A. Jadi Bapak agak sedikit diperhatikannya. Selebihnya sudah bagus ya. Silahkan lanjut. Ada lagi tips kalau mau dengar tips. Antara kata dengan kata jangan tertegun. Nah itu di sana sering saya dengar. Misalnya ya antara kata. Misalnya Rabbuka bighafilin, bukan Rabbuka birabbilin. Wa ma rabbuka bighafilin. Nah, di sana kenanya karena irama. Jadi harusnya itu tajwid yang dipentingkan. Jadi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Nah, itu perhatikan antara kata-kata. Orang Arab tuh ngomongnya disambung aja kata dengan kata ya. Bahasa kita yang paling bagus. Oke. Terima kasih Bu Ben. Lanjut sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya. Sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Restrek ini. An ini ada dengung. Yang nan dengan ain itu tidak ada. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Inna anzalnahu Qur'an. Anzalnahu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Si tertegun ya, berarti ya. Oke, terus. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban was-syams. Inni ra'aitu ahada ashara kawkaban was-syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wasyam itu nggak harus ditahan di meme-nya. Iya, Wasyamsa. Bukan bacain Bu Ben, mau pengen dengar Bu Ben. Bu Ben baca dong, mau pengen dengar. Bu Ben enak belajar bahasa sama orang Arab ya langsung ya. Oke, ini terakhir soal ya, ini belajar sendiri. Rasanya ya, wasyam tadi, tapi wasyamsa. Coba Bu Mandeban yang terakhir, ayat terakhir yang minta dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum
wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tertegun Mur, masih ada sedikit. Ya, Oke. Ya. Sudah kebagian semuanya? Ini Mande Yuli di Singapura mau lagi atau Oke, ini boleh silakan. terakhir? Mande izin ya, mau ambil istirahat, mau tidur. Besok Ya. anak berangkat pagi-pagi. Selamat sahur nanti ya, selamat sahur, selamat puasa. Ya. Oke, yang mau Tadi pulang dari masjid, ingat ada tadarus. Oke, Masya Allah. Silakan Ya. selamat istirahat. Terima kasih sudah hadir. Silakan Mande Yulia. Bunda Tanti, Mande Ben. Ya, kita lanjut ya nanti ya di program kita nanti kita bilang ya, insyaallah. Mande Yuli, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل ويعلمك Ahadis bukan Berhentinya ahad. di adidis itu bukan di adis. Iya, bukan di ahad. Oke, terima kasih. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين That's fine. Ikhwatihi itu agak dipanjangkan. Oke, makasih Pak. Wa ikhwatihi ayatul lisailin idh qalu Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Barangkali nanya pakai ini ya, kemat ya. Oke. Inna abana lafi dhalalim mubin. Kurang nanya. Oke. Inna abana fi dhalalim mubin. La-nya nggak dibaca barusan, la-nya in. Jadi oke, ulang. Inna abana lafi dhalalim mubin. Oke. Uqtulu Yusufa aw itrahu Uqtulu Yusufa aw itrahu ardan yukhlu lakum أو يطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لتقتلوا يوسف وألقوه لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنه لناصحون. Inna ndak pakai hu. Wa inna lahu lafa.
Wa inna lahu la sahibun. Salah. Wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'a salah. Arsilhu ma'ana ghadan yarda' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Qala inni la yahzunani salah. Qala inni la yahzunani zununi. Qala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulu dhib ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Sadaqallahu. Masya Allah ya, malam ini banyak juga yang ikut ya, Masya Allah. Sebentar ya, banyak nanti yang mau mengundurkan diri, jadi kita ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Mande Ben mau bicara apa? Saya di sini merasa spesial karena ini ada dari yang grup kita Ibu M gitu, yang mande-mande itu biasanya tuh jarang ditemu gitu ya. Jadi saya kenal dengan semua mande-mande gitu ya. Tetapi sekarang melihat wajahnya, to me the special gitu ya. Seperti ditanya semuanya deh. Ibu Yuli, Ibu ini adik saya Nur Iman, mana pernah ketemu, you know? So kalau boleh maaf, Bung Azbi, boleh dimatiin aja Bung Azbi rekamannya. Kita tutup dulu aja. Oke. Tutup dulu aja. Mandeben tutup dulu dengan doa kafarat ya. Silakan Mandeben tutup doa. Oke. Jazakallah khair Bapak-bapak, Ibu-ibu mandi-mandi semua, Bang Azbi juga. Kita tutup dengan penutup. Subhanallahi wa bihamdi nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Prophet Muhammad SAW sebelum beliau berpisah dengan sahabat-sahabat selalu membacakan surat Al-Asr. Insyaallah kita tidak ucapkan. Terima kasih banyak. Maaf lahir batin. Sama-sama Bunda. Terima kasih semua. Terima kasih sudah hadir. Terus kita lanjutkan nanti silaturahim kita, mungkin kita lanjutkan dengan di grup kita dengan ide ini bisa kita hidupkan ya Mande. Oke, terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan amal ibadahnya hari ini menambah kebaikan untuk nanti di akhirat. Supaya kita menjadi saksi malam ini telah membaca bersama dengan niat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian acara malam ini dari bekerja sama antara Radio Gubuminang dengan Mandeh Mancanegara. Kerjasama yang baik, alhamdulillah. Saya akhiri acara ini dan mengatakan selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya.